باش خونده کارنا هنچاوان از بهیویم کون باش بن از ما مستروج و مستزانیاری بورما ایرو ام در باسی بشکه نه دبنج پرتوکاخوا بشا چارم سر سیستما جینگه هیا و انا ما یکم لسر تیماربونا زندیان داخبه وکه کو ام زانن همو هینین زندی چشیناتی به چلاور به چمروف به دا کو ارکی خوی روزانه بجی بینن پیوستیا انرژی هیا اف انرژی چاوا دست دخن شخو به دریا تیماری را ام به تیمار میکارن هیزه که بدن لاشه خوب هنگو او لاشه ما کار به ارکیمه جیانی عالی کار به بمره یعنی کو امروزه که کامل به خوانم بمینن کلومه کار بن هرین دبستانی امش خور بلایزمی ارکی خو کاری خو بجی بینن بگمان ام نکارن جبر کو هیز لاشه مده نامینه کو عالی کاریا مبکم ارکی خو بکن هر وها شیناتی دا کو تیمارا خوب دست دخه سودج انرژیا رو که دگره اف سودا اف انرژیا کو شیناتی بدست خست ود انجام ده تیوک هستن جهینین دن را یعنی شیناتی وکو گامزان لاور و مروف جی لسر تیمار دبن او تیمار خوا بخوب خود دست دخه شیناتی جی پیوستیای تیماری هیالی چه او تیمار خوا بخوب دست دخه او جدرا کو شیناتی بدست خست خوبه تیمار کرد او انجام ده تیوک هستن جهینین دن را وکا زندی یعنی لا امبیج مروف و هر وها لاور الویدره هینن زندی الگوری آوای تیمار بونه دبن سیبش زندیل گوری آوای تیمار بونه دبن سیبش بشایکم زندین هلبرین کرن زندین هلبرین کر امسر چد بجن او نابواد بجن زندین هلبرین کرن یعنی تیمارا خواب دست خن چاب دست خن بریا بیارا فوتوسنتز شخوا ام بیجن بویرا فوتوسنتز کی پیرا دبم هر بیجوره شیناتینا یعنی انجام ده شیناتی چنا زندین هلبرین کرن وکه پیناسی ام جوارده این مبیچه او زندین کوتیمارا خوا بریا بویرا فوتوسنتز بدست دخن وشخوا الویدری ام ناسکن کو شیناتین کس بگشتی بتواهی ببویرا فوتوسنتز رادبن و تیمارا خوا بخواب دست دخن الویدری مگو وقت پیناسی ام جرده این مگو چم او زندین کو تیمارا خوا بریا بویرا فوتوسنتز دست دخن خوش بروی که جوارته گوتن زندین هلبرین کرد لو ما جوارته گوتن چه زندین هلبرین کرد همون شیناتی مینا کار بیشتر شیناتی این کس بگشتی پناساوی او زندین کو تیمارا خواه بریا بویرا فوتوسنتز بدست دخن لو ما جوارته گوتن چه زندین هلبرین کرد برس جوروره به امبیجن زندین هلبرین کرد امبیجن یعنی چما ناویوا زندین هلبرین کردن چما جبر کو چه تیمارا خواه بریا بویرا فوتوسنتز بدست دخن الویدره مگومیناک همو شیناتی اینکس چه شیناتی سر ریارده هبه او تیمارا خواه بریا بویرا فوتوسنتز دست دخه وش خوش وارته گوتن زندین هلبرین کرد بشا دویم زندین مزخر
زندین مزیخر چنا دبی او زندین کو به تیمارا آمده آکوژ آلی هلبرین کرن و هاتی آمده کرن تیمار دبی. چاوا مگودی سن بیجن او زندین کو به تیمارا آمده آکوژ آلی زندین هلبرین کر یانجی هلبرین کرن و هاتی آمده کرن تیمار دبی انرژیا خوش بردستینه. چنا اف زندی کم قال دکن دبی همو یانجی تواهی لاور زندین مزیخر تواهی لاور زندین مزیخر. پناسای مگود چیو؟ او زندین کو به تیمارا آمده یا کو جالیه هلبرین کران و هاتی آمده کرن تیمار دبن. میناک تواهی لاور. او زندین کو تیمار آمده آکوش آلیه هلبرین کران و هاتی آمده کرن تیمار به تواهی لاور. الوه داره زندین مزیخر او بخود نوا خوده دبن سیبش. بشایکم لاورین گیاهخوار. لاورین گیاهخوار گوری ناویوا او لاورین کو به شیناتی تیمار دبن. چنا شخوا گیاه شیناتیه او بگشتی یعنی چنا او لاورین کو بشیناتی این کسک تیمار دبن. او لاورین کو شیناتی این کسک تیمار دبن. الفرو من چلا وراناس دکن بشیناتی تیمار دبن وکمه وک چیلک وک بزن وک کیفروشک وک امبیجن فیل و هر وکی دنگلک لاور هنا بشیناتیان تیمار دبن جوارته گوتن هر اوجی زندین مزیخرن لی اماج بشی چنا ایگ یا خوارن مگومیناک وک چه هر بجی جوره مه چیلک فیل وكيدن عم بيتشا بزن هاي وكيدن باش هادويم لاورين گوشت خوار او جيج ناويوا ديارة او لاورين گوب چه تيمار دبن بگوشت تيمار دبن او لاورين كو بگوشت تيمار دبن چلاور هنه بگوشت تیمار دبن امیناک نادیار بکن هر بجی باز وکیدن بیجن شیر بلند کند روی و هر وکیدن لاورین گوشت خوار او جی لاورین بگوشت تیمار دبن بشا سیم جمع لاورین تفخوار چنا لاورین تفخوار اموک پیناسه جوار دینن لاورین تفخوار چنا دبی او لاورین کو هم به گیاتی ماردبن و هم جی به گوشتی ماردبن یعنی دکارن گیاجی بخون و دکارن جی گوشت بخون پیناسه جواره او لاورين كوهم بگوشت آنجی بگیا تیمار دبن مینا گوگه چه
وەکە هرچ وەکە بەراز ئەڤ کارم بێژن یانجی مەیمون ئەڤ میناک سەر لاورێن تەفخوار یعنی مەیمون دکارە گۆشت jî bixwe dikarê tîmar bixwe hirç ew jî heman e yanî her du dikarê bixwe ev hinc lawrên tevxwarin ê ku tevxwar me got çi ê ku dikarin bi giya û dikarin jî bi goşt tîmar bibin. Beşa sêyem me got beşa yekem çi bû zindiyên hilbirînker bû şînatî bûn zindiyên mezêxer tevahî lawir zindiyên mezêxerin sê beşê wa hebû lawrên giyaxwar lawrên goştxwar û lawrên tevxwar meyana werin beşa sêyem ji beşa zindiyan me got sê beşê wêne beşa sêyem zindiyên dahûrîner in. Zindiyên dahûrîner çi ne? Zindiyên dahûrîner divê dema ku mirov yan jî zindî dema ku dimirin çi bûya termê wa tê? Termê wa ku de diçe? Yan çi bûya tê? Termê hemû zindiyan piştî mirina wa yanî termê wan çi bûya tê? Tê dahûrîner. Çawa tê dahûrîner? Çi heye çi em bêjin çi zindî hene dikarin wanekê dahûrînerin û gero ev term û bermahiyê wa Sûdê didin em bêjin didin jîngehê yan jî didin axê ana nas dikin zindiyên dahûrîner hene ew zindiyên biçûk in bi çavanayên dîtin çi zindî biçûk hene û bi çavanayên dîtin me beriyan ha ser wa em axivîne me ders me wane ser biriya cema bakterî hebû û keyarek hene ev zindiyên hene erkê wa çi ye termê mirovan yan jî termê zindiyan çi dike ji wa dahûrînêrê yani perçe perçe dike û dibe yani veduherînê heyberên din dibe sûd yani dibe ku Sûdê bide axê. Li vir cema me got çi zindiyên dahûrîner erkê wa çi ye em wek pênasê ji war deynin dibe term û bermahiyên zindiyan biriya zindiyên biçûk ên ku bi çavanayên dîtin weke çi weke bakterî û keyarek tên dahûrîner. Tên dahûrîner ev bermahê wan tikê çi me got wek bakterî weke keyarek dike yan jî vedguherîne heyberên ku Sûdê didin axê. Zindiyên hene me got zindiyên bi navê zindiyên dahûrînerin biçûk in bi çavanayên dîtin weke bakterî weke keyarek erkê wa çi ye term û bermahiyên mirovan vedguherînê heyberên din Sûdê didin axê. Li vê derê bi vî awayê em digihin dawiya wanê mê bi hev re pirsên nirxandinê çareser bikin. Pirsên nirxandinê li ser rûpela heftê û yek vekin. Pirsa yekem dibe lawir li gorî awayê tîmarbûnê lawirên li jêr li gorî awayê tîmarbûnê dabeş bikin. Piling, kîvroşk, keyarek, mişk. Piling bi çi tîmar dibin? Yan jî em dikarin bêjin lawirên mezêxerin bi goşt tîmar dibin. Kîvroşk ew jî lawireke mezêxer e bi giya tîmar dibe. Keyarek çi ye? Zindiyên hilbirînkerin. Mişk jî ji xwe giyaxwar e. Li vê derê me dabeş kirin. Pirsa duyem dibe çi dibe têgehên li jêr rave bike. Zindiyên hilbirînker yanî tê pênasa wê diyar bike. Zindiyên hilbirînker çi ne? Ew zindiyên ku biriya bûyera fotosentez tîmara xwe bi dest dixin ji ber vê yekê di navê hilbirînkeran tên naskirin. Yadin zindiyên mezêxer me got ew zindiyên ku bi tîmara amade a ku ji aliyê hilbirînkeran ve hatiye amadekirin tîmar dibin. Tevahî lawir zindiyên mezêxerin.
لاورین گوشت خوار او لاورین کو بگوشت تیمار دبن. پرسا سیم پیوا راست هل بجیرا. یک جوان لاوران نگوشت خواره. لاوران نگوشت خواره. شیر اله مه. کی جان جوان نگوشت خواره؟ شیر به چی تیمار دبن؟ بگوشت تیمار دبن. اله جی او جی بگوشت تیمار دبن. مه بگیا تیمار دبن. یعنی نگوشت خواره. گیا خواره. پرسا دنیان جیبا دبه یک جوان لاوران نداهوری نرا. چه نداهوری نرا؟ کیارک فیل باکتری. کی جان جوان نداهوری نرا؟ کیارک و باکتری زندگی نداهوری نرن. جمع فیل نداهوری نرا یا خواره. یک جوان لاوران نتف خواره. یعنی اختا ما گو نتف خواره یعنی نه بگوشت و گو ایتف خوار بگوشت و بگیاتی مردن. الورد بین نتف خواره. براز سا هرچ. کی جان جوان نتف خواره؟ براز و هرچ تفخوارن سا نه تفخواره گوشت خواره. ولو هم دقهن داویان خوا حیوانه کدن هون مين خير و خوشید.